bambikanye hagati ya Murungi Sabe wa Isimbi TV na Mutesi Scovia Mama rwa Gasabo, akaba afite n'urundi rubuga rwe atangira ibitekerezo bye rwitwa Mutesi Scovia. Nyuma yuko Mutesi Scovia akoze inkuru akavuga ko Murungi Sabe yari amafaranga ya Kanimba, Dr. Kanimba. Ni nyuma yuko avuze ko uwo bavuze ko bavuje bakagaruka bakavuga ko yakize atigeze akira, nuko witwa Sabe nawe yaje ahita munyomoza, ahita mubwira ngo uri umuyobozi wa RMC ariko nutuma mvuga ibi bintu birakomeza gukomera. Arangije avuga ko nta muntu wigeze umunyomoza ku nkuru ye. Mutesi Scovia yakabaye amubaza ukuri kurusha kugenda kumuteza abantu, cyane ko ngo yakoze inkuru nziza nyinshi zafashije abantu. Ariko mbere yuko tugera kuri izo saga